lamchok so rajahani khupo channel de khiye aini mukhe dominchong prince Mizoram Assam Tripura Manipur Indian phathar tongnai Bangladesh Myanmar tini nam buskamo khupok thati bimokhe India haktorni keha Manipur hathe hyanema jagao Kuki bai maite jati ro tinio be thake phelai ye tongmoni bandawo khoksa agare menimse tinio broi chrai no phono bangma social media Facebook bodira opho viral ongye thongo mami hingke tinio koke broirono lama mo hing berai rie kheto bangya tinio ri chum krui khiye bodi khiye hing berai ria mobaya guthau su oke rompal thuye bodi khiye bram thuin khiye hoi morono chung no o ake abono to ye tinio Tripura mo thani MLA EM dalao ye tinio borowo bruim thorau Tripura mo thani press meet ke saklayo tinio India haktoni মন্ত্রী তরথাপ নফো বকও মাখনার এর মাইয়া যত ক্ষেত্রে তাংনের অলফনো সাইয়ে ব্রাউন স্রাই খবো ভিডিও জিও সাখলাই খনারিও না রাইট হানজিতে পাইথে আজরাও নাংনাই এতন্দে আখে ব আইন চ্যানেলক তা আংখে নাং সাবস্ক্রাইব খেলাইদি লাইভ খেলাইদি state government of Shama already. Our Shama is our Maha, they are more from government fund. So this is not to remain. Actually, successfully development doing our last okay. She is student by your body. When they are not development, our work of the our profession okay, she is good the best in the mood of our mood actually best in our government our academic life have to be lucky in our population state traditional function as a traditional function of the returns in the syllabus of Music Department of Tripura, University. Our syllabus social development, memorial government, music college. Our addition to more document to apply in this no. Our syllabus of development of real and journalism, true journalism, with the media or something like development of newspaper, media, and
ini vision clear naik, ini purpose clear kasi vision ko clear naik, तो सामने bisa mana ini maksudnya. Ada apa? तो मुख्य आत्मा land use player bukan ada yang apa just limited purpose. What is limited purpose? Your limited purpose itu asli yang diukur ya. Itu tahu saya kalau saya tahu apa dia mau. Bagaimana sih common interest? Guru mana apa bisa point? Awal mau aja kita mau jadi mas essential. Bahan confirm. Ya apa sih apa sudah punya sudah produksi kan yang kita buat. Apa harus kita kenai itu only for land use. Itu sudah problem mana yang kita punya. Kalau already government sector kita tahu yang kita posisi mana yang kita jalan itu apa pasio. Ada tahu ini request kenai jadi akan decide. The quotation committee ने purpose मा limited purpose of land use ना regular purpose of real good just rule interested purpose ini activity ada apa itu ada itu rule ni common interest में वाले है इधर अब committee ने structure कर as for example, namun kalau isu naga G20 na kalau election masih, ये G20 within of country no लाये, sovereign country no लाये, और जब हम within का election, आगे ना अब host country कौन से decide करो, इधर और विभिन्न organization जो को rotation होना है